makhosi ulungisani wakwazindela emampondweni. Nkosi emhleni yakho Nkosi wemzimba wesibili wake Nkosi wacela Jehova abantwana bensimbi ukuba baphume bazungeze umuzi wakho Nkosi. Wawuhlushwa amakati ngaleso sikhathi ayegcwele umzi wasekuphameni. Uma Nkosi ubacela labantwana uthi abawuzungezele umuntu lo muzi baxosha amakati. Uthi makukhona fire abawuhamba bayekuzulu ensimbi abahlambulule. Bahamba abantwana Nkosi bakwenza lokho. Afa manje bayekuzulu abahlambulule. Wabonga Nkosi wabapha isibusiso. Wathi Nkosi usulapho phakathi kwabangcwele umlapho Nkosi ohlezi khona. Wathi uyabonga abantwana ababulala amakati bekulomuzi. Kodwa into ekuphethe kabuhlungu ukuthi awazi noma imbodla zona ezigcwele kulabantu abalapha phambi kwakho zona zizofa nini. Wathi Nkosi bonke labantu banembodla Nkosi eziphikisana nezwi lakho. Uyahluleka Nkosi ukufihla uNkulunkulu bakho. Ezintweni zonke Nkosi ozenzayo kodwa uyahluleka ukufihla uNkulunkulu bakho. Uyabuveza Nkosi noma uthi uyabufihla beyavela bona. Ubuvezile Nkosi naseMozambique. Uthi Nkosi mawuwela umngcele ohlukanisa iSouth Africa neMozambique. Uyama Jehova ukhuluma indaba. Uthi niyabona yini ukuthi sengikuphi? Sathi Nkosi. Wase ubuza Nkosi ukuthi imbangi zami zona zikuphi? Uthi uNkulunkulu lithi mina ngiyambona. Nicabanga ukuthi mina nguNkulunkulu waseSouth Africa. Njengoba ngilapha abanye eSouth Africa banomsindo ukuthi bakuyaphi. Bakhohliwe ukuthi mina ngiyena uNkulunkulu waseSouth Africa. Kodwa nguNkulunkulu waseAfrika. Uveza Nkosi ukuthi uNkulunkulu uyahluleka Nkosi ukufihla ubungcwele bakho. Ngapha ngakithi emampondweni Nkosi yake abanomthetho ubeka esizweni. Yathi le Nkosi kulesi sizwe sayo uma umuntu ona ephula umthetho wesizwe uyawuthathwa lo muntu ayisemphangweni wemalasi. Zifike izimodlezelo zemalasi bese afafele lapho. Kwaba umthetho obusisizwe. Bayisebona abantu. Bathathwa bayiswa lapho. Zifike imalasi zenze ezikufundisiwe. Njengoba ihleli lapho imalasi zihleli nabantu. Abayiphekelayo abayiklinayo abazenza yonke into ukuze zibe sesimweni sokwenza lo msebenzi. Bona abantu bona baba baningi bonke bafele lapho bedliwa imalasi. Kwayesekona umuntu omkhulu. Wona umuntu oseduze kakhulu neNkosi. Wona umuntu oyisandla sokuphosa sale Nkosi ebekele umthetho. Kwasethi umthetho omunye umile. Naye Nkosi akayikhona. Wayesebizwa. Kwathiwa ndoda sayonile esizweni ebizwa iNkosi wathi yebo ndaba esithi. Wathi wazi umthetho. Nawe kufanele uye lapha kuleza imalasi. Yasayitela lensizwa. Yathi ndaba esithi angiphike lutho. Futhi anginqabele lutho kodwa ngiyacela Nkosi. Ungiphe Nkosi ivike elilodwa. Ngiyekovalelise ihlotsheni nakubangani nakubathandiweyo bami. Yathi Nkosi kulungile. Ungahamba kodwa ngosuku lokuthi ubuye uze la.
isihamba lensizwa kodwa yangaya kuvalelisa yabonakala iqhamuka kulomphando wemalesi wathuka abantu ngoba lo muntu omkhulu uyahlonishwa uyisandla sokuphosa senkosi ufunani lapho uzonzani ithi lensizwa ngimvakashele ukuba ngizobona ukuthi lento enyenza la yenziwa kanjani lezi imali aselani ziklina kanjani niphakela kanjani yayisihlala nale imalasi laphela iviki isikwazi nokuyidlalisa nephunga lakhe seziyalasi wayeseyakhona komkhulu wathi inkosi sengikulungile ukuba ngiye emphandweni wemalasi sengikulungele inkosi ukuba nami ngiye koBulawa ngihambe ngezizinja zongidla yayisithi inkosi mqhubeni bakhona abantu kanjalo abadalela ukuqhuba abantu nje mqhubeni basebemqhuba basebemfaka kulomphando wemalasi zasela zimalasi zimkhumbula ukuthi uke wahlala nathi ukuthi uke wasiphakela nephunga lakhe zaliza ukuthi siyalazi wayesehlala zangamudla zangamenza lutho wayesebonakala ebuye esizweni emva kwesikhathi esithize wabuyela komkhulu bayesebethuka abantu ukuthi lo ngoba usathi ukuthi sesambulala ukuthi lo sesaqeda ngayo ufunani la wayesebizwa wathi inkosi hlale nawe inkosi isikhathi eside ngusizo ngisebenza yonke imisebenzi yakho isikhathi eside inkosi ngilapha kulelizwe ngihambile inkosi ngaya kuleza imalasi ngahlala isonto elilodwa kodwa leza imalasi inkosi kuleli sonto zingazile zangangidla zangangenza lutho ngoba zilikhumbulile iphunga lami kodwa kulula kubantu ukuthi noma sebehlele sithi isikhathi evangelini baphosane emalasini noma sebehlele isikhathi eside bendawonye kube lula ukuthi bathi ngene emphandweni wemalasi sikuhle